ёдгориҳои зиёди таърихиву фарҳангӣ дар ҳудуди кишварамон миллати бостониву қадима ва соҳибтамаддун будани моро исбот мекунад. тавре мушоҳида мекунем дар қариб тамоми шаҳру навоҳии мамлакат намунаҳои ёдгориҳои таърихӣ ба мисли шаҳркадаҳо, кӯшку қалъаҳо ва дигар осори санъати шаҳрсозиву ҳунармандӣ мавҷуд буда, тамошои ҳар яки он бинандаро ба ваҷд меоварад. чуни як ёдгории таърихӣ бо номи ҳалқаҷар дар ҳудуди ноҳияи хуросони вилояти хатлон ҷойгир аст, ки дар садаи 20 тадқиқотҳои бостониро дар он ҷо асосан бостоншиносони хориҷӣ ба роҳ мондаанд. дар давраи истиқлолияти давлатӣ ковишҳоро бостоншиносони осорхонаи миллӣ идома дода як қатор бозёфтҳои ҷолиби таърихиро ба даст овардаанд. мо низ ҷиҳати ошноӣ бо кори бостоншиносон бо роҳбарияти муассисаи давлатии осорхонаи миллӣ ва масъулини ноҳияи хуросон аз ёдгории бостонии ҳалқаҷар дидан намудем. муассисаи давлатии осорхонаи миллӣ як муассисаи илми таҳқиқотӣ ва илми маърифатӣ аст ва яке аз самтҳои фаъолияти он ин баргузории ҳафриётҳо ё худ ковишҳои бостоншиносӣ аст. зеро дар муассисаи давлатии осорхонаи миллӣ шуъбаи махсус таҳти унвони шуъбаи сикашиносӣ ва бостоншиносӣ фаъолият дорад, ки кормандони он ҳама ҳирфавӣ бостоншиносон ҳастанд. ва албатта дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон хосатан пас аз ифтитоҳи бинои нави осорхонаи миллии Тоҷикистон ковишҳои бостоншиносӣ аз ҷониби мутахассисони муассисаи мо боз ҳам як рушду равнақи тоза пайдо кардаанд ва дар ёдгории таърихии ҳалқаҷар, ки яке аз ёдгориҳои бисёр ҳам бузурги шоҳроҳи бузурги Абрешим аст, кормандони осорхонаи миллӣ маротибаи савум аст, ковишҳои бостоншиносӣ мегузаронанд ва ҳар маротибае ки дар ин ҷо як ковишҳои бостоншиносӣ мегардад баргузор мегардад, албатта як дастовард ё худ як бозёфти хуби таърихӣ пешкаши тамошобинон ва дар толорҳои осорхона ба намоиш гузошта мешавад. бори аввал соли 2014 аз ҷониби кормандони осорхонаи миллӣ дар ин даргоҳ дар ин ёдгории таърихӣ ковишҳои бостоншиносӣ баргузор гаштагӣ буд. соли 2020 дар замоне ки пандемия дар авҷ буд, кормандони осорхонаи миллӣ аз ҳамин ёдгорӣ як бисёр бозёфти нодир бо номи кентавр, ки аз тилло сохта шудааст, пайдо намуданд ва имрӯз дар осорхонаи миллӣ ба намоиш гузошта шудааст. соли 2025 ду бозёфти тиллоӣ пайдо шудааст ва имрӯз дар асоси ҳамин заминаҳои бозёфтҳо мо хостем як ҳафриёти мукаммалро дар ин ёдгорӣ баргузор намоем ва мутахассисони мо тӯли 40 рӯз дар ин ҷо ба ковишҳои бостоншиносӣ машғул ҳастанд ва албатта он бозёфтҳое ки имрӯз пайдо шудаанд ҳам сикаҳо ҳастанд, ҳам зарфҳои сафолӣ ҳастанд, ҳам баъзе осоре ҳастанд ки аз сангҳо омода шудаанд. нишон медиҳад ки ин воқеан ёдгорӣ аст, ки дар тӯли таърих яке аз маконҳои истихомати шаҳрвандон буд. ҳалқаҷар дар соҳили чапи дарёи вахш ҷойгир аст. шаҳрак дар масофаи 1.5 километр дар шимолу ғарбии деҳаи Сарбанд, ноҳияи Хуросон воқеъ гардидааст. сатҳи болои ёдгорӣ ноҳамвор буда, боқимондаи биноҳоро нишон медиҳад. ёдгории ҳалқаҷар яке аз ёдгориҳои машҳури замони сулолаи кушониён буда, дар ин мавзеъ солҳои 1958, 1973, 1981 аз ҷониби бостоншиносон Зеймал, Литвинский, Сейдов, Африёт гузаронида шудааст. бояд гуфт, ки дар замони истиқлолияти давлатӣ бостоншиносони тоҷик ин ёдгориро мавриди омӯзиш қарор дода, осори гуногуни таърихиро аз ин ҷо пайдо намуданд. аз ин ёдгорӣ дар соли 2020 нодиртарин бозёфт дар Осиёи Миёна, яъне овозаи тиллоӣ бо тасвири кентавр пайдо шудааст. кентавр махлуқест, ки
نصفی بدن آن اسب و نصف دیگر آدم میباشد. این نمونه یادگاری اساساً به خماسه‌های یونانی علاقمند است. در ردیف آن از یادگاری‌های بالاذکر اشیاءهای زینت‌واری مسی، برنجی و طلایی به دست آمدند که امروز در یک گوشه آثارخانه ملی محفوظ نگاه داشته می‌شود. боиси ифтихорӣ ва сарфарозист ки имрӯз дар осорхонаи миллӣ шӯъбаи бостоншиносӣ ва сикашиносӣ фаъолият мекунанд ва дар ин шӯъба бошад ҳам мутахассисони ҷавон ва ҳам мутахассисони барҷастаи кордида фаъолият менамоянд ва онҳо пайваста ва доимо дар баргузор намудани ҳафриётҳои бостоншиносӣ сари кор ва машғул мебошанд. дар натиҷаи баргузор намудани ковишҳои бостоншиносӣ дар ёдгории ҳалқаҷар ки имрӯз дар ҳудуди вилояти хатлон дар ноҳияи хӯросон дар ҷамоати деҳоти сарбанд қарор дорад, қисми зиёди он осори таърихӣ ки ба рӯзғори ниёгони тоҷик ба давлатдории кушониён алоқамандӣ дорад ва аз паҳлӯҳои гуногуни ин давра ниёгони тоҷик хусусан аз ҳунармандӣ, аз тарзи зист, аз расму русум анъанаҳои онҳо дарак медиҳанд. имрӯз ҳамчун бозёфтҳои ҷолиб дар ин гӯша ба намоиш гузошта шуданд. дар натиҷаи баргузор намудани ковишҳои бостоншиносӣ солҳои 2020 аз ҷониби мутахассисони осорхонаи миллӣ аз ин мавзеъи таърихӣ яке аз дастовардҳои бузург, яке аз осорҳои гаронбаҳо ба монанди овезаи тиллоӣ бо тасвири кентавр ба даст меояд ки албатта бозёфти нигораҳои нодир ба монанди кентавр дар ҳудуди осиёи миёна ба худ ҳамто надоранд, яке ба истилоҳ аналог надоранд ва ин яке аз он ягона бозёфтҳои бо тасвири кентавр мебошад ки албатта ин нишондиҳандаи он мебошад ки дар ин мавзеъ дар даврони кушониён фарҳанги гуногун вуҷуд дошт ки яке аз ин фарҳангҳо албатта ин фарҳанги эллинизм, яъне ки фарҳанги юнонӣ мебошад ки омехташавии фарҳанги маҳаллӣ бохтариро бо фарҳанги юнонӣ албатта таърихшиносон эллинизм ном мебаранд. ва албатта ин овеза ба пуррагӣ аз тиллои холис омода карда шудааст ва он шакли давраро дорад ва дар дохили он бошад як санги қиматбаҳо, санги сурх ба назар мерасад ки эҳтимолан ин санг ақиқи сурх ном дорад ва чун бояд қайд намоем ки кентавр худ ин махлуқе мебошад ки он асотирӣ ба ҳисоб меравад ва чун мо қайд намудем ба фарҳанги юнонӣ алоқамандӣ дорад ва ин кентавр махлуқе мебошад ки аз сар то миён албатта ки ба одамизод шабоҳат дорад ва аз миён поёнтар ин бадани аспро соҳиб гаштааст. Инчунин бояд қайд намуд ки дар баробари ин ҳама бозёфтҳо имрӯз ин бозёфти таърихӣ тавассути васоити ахбори омад, тавассути саҳифаҳои иҷтимоии осорхонаи миллӣ доимо таблиғу ташвиқ карда мешаванд. дар баробари ин ҳама бозёфтҳои хеле зиёде ҳастанд ки аз ёдгории ҳалқаҷар ба даст омаданд, ба монанди албатта ин сафолпораҳо мебошад, зарфҳои сафолии мукаммал ба ҳисоб мераванд. инчунин дар баробари бозёфтҳои ин нигораҳои нодир бозёфти чароғҳои сафолӣ, бозёфти теракотаҳо ки онҳо бештар маросимӣ ба ҳисоб мераванд, инчунин бозёфти бозичаҳои гуногуни сафолӣ, қисми зиёди овезаҳо, зиннатвориҳо ки онҳо аз биринҷ, аз моддаҳои аз маводҳои гуногун омода карда шуданд, аз ин ёдгории таърихии ҳалқаҷар ба даст омаданд ки яке аз ёдгориҳои зиёд ки ин ҳам инъикосгари санъати волои ҳунармандии волои заргарии ниёгони тоҷик мебошад. албатта ин бозёфти ҳалқаи тиллоӣ мебошад ки бозёфти ҳалқаи тиллоӣ низ рабт ба соли 2020 дорад ва аз ҷониби осорхонаи миллӣ, аз ҷониби мутахассисони шӯъбаи бостоншиносӣ ва сикашиносии осорхонаи миллӣ ба даст омадааст. ва ин овеза, ин ҳалқа яъне ки паҳлӯҳои гуногуне вуҷуд доранд ки онро бештар ба тифлон, ба кӯдакон алоқаманд медонанд ва гурӯҳҳои дигарене ҳастанд ки онҳо ин ҳалқаро ба яъне ки ба калонсолон рабт медонанд ва албатта имрӯз ин ҳалқа низ ҳамчун як бозёфти тиллоӣ, як бозёфти хеле ҷолиб ва ҷадид дар ин гӯша ба намоиш гузошта шудааст. аз 20 майи соли 2025 гурӯҳи бостоншиносони осорхонаи миллӣ иборат аз 8 нафар дар ин ёдгории бостонии ҳалқаҷар ҳафриёти бостоншиносӣ мегузаронанд.
дар муддати начандон тӯлонӣ гурӯҳи бостоншиносон намунаҳои зиёди нигорҳои таърихиро аз ин шаҳркада дарёфт намуданд, ки онҳо иборат аз дастмона, ороишоти занона, муҳраҳо, тангаҳои мисин, ҳайкалчаҳо, зарфҳои хурду бузурги сафолӣ пайдо шуданд, ки ин ҳама бозёфтҳо аз он шаҳодат медиҳад, ки замоне дар ин шаҳркада бошандагони он ба ҳунармандӣ, кишоварзӣ ва тиҷорат машғул буданд. متخصصان آثارخانه ملی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 20 می همین سال حفلات‌های باستانشناسی را در یادگاری حلقجر شروع کردند که یک نتیجه خوب هم به دست آوردیم، یعنی بازیافت‌های خوب به دست آوردیم و یک قسم از بازیافت‌ها را ما در اینجا به معرض گذاشتیم و بیشتری بازیافت‌هایی که ما به دست آوردیم سکه‌های مسی میباشند، دوک‌های مرمری، گچی و سفال پخته، اینچنین هیکلچه‌های اسب یعنی تراکوتا و کوزه‌چه‌ها به دست آمدند و سکه‌ها بیشتر سکه‌ها در از تحقیقات اولین درجه معین کرده شد که سکه‌ها به زمان کوشانیان یعنی به وسوده و آخران شاه کوشانی تعلق دارند و متاسفانه در حالت بعد حفظ قرار دارند، زیرا یادگاری حلقجر نمکین است و مثلا آلات‌هایی که از میس برنج هستند آنها یعنی ویران میشن، آهسته آهسته به ویران شوی میان و ما باید برای حفظ آنها همه ساله در این یادگاری حفلات‌ها گذارونیم و اینها رو از زیر خاک به بیرون بیاریم. و دیگر چیز جالبی که در اینجا کشف کردیم این گردنبند می باشد که از 41 سنگچه ها یعنی عبارت است که در داخل یک کوزه به دست آمد و در رفت کاوش های امساله که ما از روی رقم گذاری از روی رقم ترتیبی که سال 2020 نیست یا در این یادگاری متخصصان آثارخانه ملی حفریات گذراندن و 2 ساحه در این یادگاری کافته شد و این سال ما ساحه رقم 3 و در ساحه رقم 3 و 4 کار کرده هستیم، کاوش گذرانده ایستادیم که در اینجا 2 حجره در ساحه رقم 3 کشف گردید که یک آن از روی بازیافت‌ها از روی مثلا نمود دیواردها و قبورها معین کرده شد که آن حمام می باشد و در داخل حمام مثلا سنگ صابون ها کشف گردید که تا امروز این سنگ صابون ها استفاده می شوند و در اینجا یک کوزه دیگر نیز یعنی ما کشف کردیم که این در زمان کوشانیان ساخته شده است اما با همون شکل و اسلوب یونانی ها ساخته شده است، زیرا این یادگاری از عصر 2 پیش از میلاد آغاز می‌گردد و در زمان کوشانیان به اوج ترقیات رفته می‌رسد و مردم که با فرهنگ یونانی آشنا بودند و بعضی از لوازمات روزگار یا که کوزه ها را با شکل یونانی می‌ساختند و این کوزه نیز بازگویی کننده 2 فرهنگ است، یعنی فرهنگ یونانی و فرهنگ کوشانی. و دیگر این دوک‌ها رو میباشند که دوک‌ها 3 نوع دوک‌ها در اینجا است، دوک‌های گچی، سفالی و سنگ مرمر. یعنی این یادگاری حلقجر که یک شاخه بزرگ ابریشم از این یادگاری میگذشت و مردم به تجارت مشغول بودند و دوک‌های محلی یعنی از جانب باشندگان حلقجر خریداری شدند و دوک‌های گچی و سفالی که دروش سازند آنها از جانب باشندگان همین محل ساخته می‌شدند، یعنی در همین جا ساخته می‌شدند و سکه هایی که ما در بالا گفتیم سکه های میسی خیلی زیاد کشف گردید که در سال 2020 نیز 73 سکه کشف گردید و این سال هم که از کاوش ما ادامه دارد زیاده از 40 سکه کشف کردیم که این بازگو کننده از رشد تجارت و رشد معاملات باشندگان حلقجر درک می‌دهد و در اینجا پیلت چراغ‌ها هست که مثلا برای روشنی استفاده میکنند و کوزه‌چه ها است که بعضی از آنها برای سرمدان، عطردان و بعضی آنها برای گرفتن روغن و آب استفاده میشدند و اینجا همچون آرایشات برای موهای زنها، یعنی که در سیخک که از استخوان از تعینات استخوان نمایان است، شاید استخوان آجن استخوان فیل باشد که برای آرایش موی سر استفاده میشدند و بعضی از آرایشات است که مثلا در لباسه و دیگر مثلا جایهای لباسای آدمان استفاده میکردند و دیگر مثلا سفال جالب این سفال میشه که تمغه دارد، یعنی در زمان کوشانیان کلالگری خیلی رشد میکند و مردم هنرمند برای فرق کردن
انا همون مسئول کار خودشون از دیگر تمغه های مخصوص خود رو داشتن که مثلا در این سفر شما میبینید برگک کج کرده است و این انمو تمغه یا که شتمبی خودی انمو اوستایی است که مثلا همین سفر ساخته است. бояд гуфт ки аз ин ёдгории таърихӣ шумораи зиёди обзорҳои сангӣ ба мисли сангҳои уғурак, сарпӯшҳо ва дастдоз пайдо карданд. тибқи гуфтаи бостоншиносон ин сангҳо бештар барои майда ва орд кардани ғалладонагиҳо истифода шуда метавонад далели ба кишоварзӣ ва зироаткорӣ машғул будани бошандагони ҳалқаҷарро далолат кунад. ҳалқаҷар яке аз ёдгориҳои нодиртарин ва яке аз марказҳои асосии давраи кушониён дар водии вахш маҳсуб шуда аввалин маротиба соли 1958 бостоншинос литвинский ва зеймал корҳои бостоншиносӣ оғоз карданд. онҳо дар асоси сикка ва дигар намунаҳои сафолпорҳо ин ёдгории бостониро ба асрҳои 1 ва 3 мелодӣ арзёбӣ намуданд. баъдан дигар бостоншиносон солҳои 1973-1981 дар ин ёдгорӣ корҳои ҳафриётиро гузаронида вале хулосаҳои хешро дар ягон ҷо нашр накарданд. солҳои 2014 ва 2020 мутахассисони осорхонаи миллӣ ин ёдгориро мавриди омӯзиш қарор дода осори зиёди гуногуни таърихиро пайдо намуданд. در اینجا 3 قبط ساختمانی 3 دوره ساختمانی کج گردید که در دوره یکم یعنی فرش آن در عمق 90 سانتی متر بازیاب شد که در اونجا خم‌ها و کوزه‌چه‌های مخصوص بازیاب شد و قبط مثلا دومی ساختمانی مثلا این خم‌ها که در قبط بالای فرش قبط دومی ساختمانی هستند در عمق 1 متر و 80 سانتی متر کج گردید که فرش مثلا هر یک دوره ساختمانی اندوه کرده با گچ سفیدکاری کرده شده است و در بالای فرش دوره دومی ساختمانی 3 خم کلان و مثلا 2 خرمایی که در آنها آثار سوخته دیده میشد که همچون دیگ همچون برای پختن خوراک استفاده میشد کج گردید و یعنی و همزمان 3 دیوار حجره یک یعنی بعد تا عمق 1 متر و 80 سانتی متر رسیدن ما در اینجا دو حجره کش کردیم یعنی حجره رقم 1 و حجره رقم 2 که مثلا در حجره رقم 1 که این زمان ما ایستاده ایم خمای زیاد کش گردید که با احتمال زیاد یا که عمیق یعنی این انبارخانه هست و خمهای کلانی که ما میبینیم اینها برای نگاه داشتن غله‌دانگی ها استفاده میشدن و خمهای خردتر خمچه های خردتر 2 دسته برای گرفتن روغن یا که آب نوشاکی استفاده میشد و دیوارها نیز یعنی با همو گچ سفیدکاری شدن و بنیاد آنها یعنی فوندامنت بروسی فوندامنت بنیاد آنها با یک قبط سنگ و از بالای آنها با خشت خام 32x32 و پاخسه اعمار گشته است و اینچنین در دیوار شمالی حجره 1 حجره 2 کج گردید که آن با احتمال زیاد حمام باشد که مثلا فرش حمام نیز با مثلا گچ سفیدکاری شده است و دیوارها با یک صنعت بلندی یعنی هنرمندی سفیدکاری شدند و با قبور یعنی همون آب زیادتی حمام که در پهلوی آن یعنی پرتوگاه کج گردید با واسطه همون قبور آب زیادتی به پرتوگاه یعنی پرتافته میشد و از طرف شمالی ما یک قبور کلان که قبور متاسفانه خود قبور نیست و جای آن مانده است و از طرف شمالی یعنی آب به خانه ها وارد میشد و با واسطه مثلا قبورهای خرد سفالی آب زیادتی باز به بیرون روانه کرده میشد. طبق маълумоти муҳаққиқон масоҳати шаҳрча тахминан 3-4 гектар буда ирдогирди онро деҳҳои хурд дар бар гирифтааст. худи шаҳрча маркази иқтисодию тиҷоратӣ ва ҳунармандӣ маҳсуб шуда дар он ҷо хумдонҳои калон, дуконҳои буфандагӣ, заргарӣ ва сикказданӣ ҷойгир буданд.
сокинон тавассути роҳи абрешим бо дигар мамлакатҳо алоқаи тиҷоратӣ доштанд. тангаҳои аз шаҳрча ёфтшуда давраи кушонӣ буда ва тангаҳои ёфтшудаи аҳли кушонии Афғонистон, Ҳиндустон ва Осиёи Миёна монандӣ доранд. алқаҷар асосан дар давраи кушониён бунёд шудагӣ аст. аввали асри 1 милод гӯем то асри 3-4 милодӣ давом кардагааст ва аз рӯи кобишҳо ва қабатҳои бостоншиносӣ маълум аст ки дар ин ҷо 3 ё 4 маротиба шаҳр пурра хароб шуда аз нав барқарор шудааст. аз рӯи бозёфтое ки бисёр бозёфти зиёд пайдо мешавад, маълум мешавад ки ин шаҳр хеле бой будааст ва инчунин дар ҷое ки муҳими стратегӣ ҷойгир будааст. дар ҳамон вақт замон ки давраи гулгулшукупии роҳи абрешим буд ва ҳамаи савдо, ҳамон процесси савдо дар дасти давлати кушониҳо буд. онҳо контрол мекарданд аз Европа, аз Ҳинд то Чина. ҳамин роҳро чӣ мекарданд ва ҳамаи савдо зери назорати ҳамин кушониҳон буд. империяи кушониҳон дар ҳамон давра аз худи Синзияни Чин то Ҳиндустон тӯл кшидагӣ буд. як империя хеле бузург буд ва дар ҳамон давра ба гуфти муаррихон ин бохтари ҳазоршаҳр ё ҳазоршаҳр ном дошт. яъне ки дар ҳамин қаламрави давлати кушонон шаҳрсозию мардум осоишта ки буданд, ҷанг набуд, савдою иқтисод ки хеле пешрафта буд, мардум зиёд буданд ва шаҳрҳо хеле зиёд буданд. ба ҳамин хотир ҳамин мавзеъро ҳазоршаҳр ҳам мегӯянд дар таърих. шаҳристони ҳалқаҷар дар тарафи рости шоҳроҳи душанбе бохтар дар назди мавзеи сарбанд болои теппа воқеъ аст. тибқи ривоятҳои таърихнигорон дар гузаштаи қадим ин макон ҷои об будааст. руди вахш тактаги теппаҳои имрӯза ҷароён дошт ва аз ин ҷиҳат қасру кӯшк ва қалъаҳоро низ дар лаби дарьё месохтанд. бо мурури замон дарьё маҷрои худро дигар карда алҳол қариб 2 фарсах дуртар аз он кӯҳандиз ҷорӣ мешавад. ҳамчунин дар замони кушониён дар водии вахш шаҳрҳои зиёде мавҷуд буданд ки шаҳраки Сайёд ва Ҳалқаҷар аз шумори онҳо мебошад. дар давраи кушониён дар водии бохтар 1000 шаҳр будааст ва яке аз 1000 шаҳрҳо маҳз ҳамин шаҳраке ки имрӯз мо дар ин ҷо қарор дорем шаҳраки Алқаҷар мебошад. албатта водии вахш як замоне ки давлати кушониён арзи ҳастӣ намуда буд, яъне ин дарьё соҳили ин дарьё баландтар буд ва мо имрӯз дар ҷое ки қарор дорем ин суфа соҳили ана дарьёи вахш мебошад ва шаҳраки дигар дар наздики он шаҳраки Сайёд ки дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ воқеъ гардидааст. ин шаҳр низ ба шаҳраки Алқаҷар наздикӣ дорад. сарчашмаҳои таърихӣ ва маводҳои бостоншиносӣ аз он дарак медиҳанд ки Алқаҷар пойтахти водии вахш будааст, зеро ин ҳудуди хеле паҳноваро дар бар мегирад, лекин мутаассифона дар солҳои охир замоне ки дар замони Иттиҳоди Шӯравӣ ободониҳо ба вуҷуд омаданд ва қисмати атрофе ки шумо мебинед аллакай инҳо ба киштзорҳо, ба заминҳои кишт, ба деҳаҳо табдил ёфтанд ва мутаассифона ҳудуди шаҳрак хеле танг шуд ва қисмати каме он имрӯз боқӣ мондааст ки мо дар ин ҷо кор мекунем. албатта маркази асосии шаҳр ва умуман қисматҳои асосии шаҳр зери ободониҳо, зери киштзорҳо монданд ва имрӯз ин танҳо мо дар дижи Алқаҷар қарор дорем. дар ин ҷо солҳои гузашта аз ҷониби Осорхонаи миллии ҳафриёт гузаронида шуд ва ҳозир ҳафриётҳо идома доранд ва бозёфтҳои зиёд ба даст омаданд ва бозёфтҳо худ аз он дарак медиҳанд ки
این شهرها هم حلقجر، هم سیاد، هم شهرنو در زمان کوشانیان شهرهای ترقی کرده بودند، زیرا کلولگری، زرگری، بافندگی در اینجا رشد یافته بود و بازیافت‌هایی که پیدا گردیدن از این شهرک از آن گواهی میدهند که در اینجا یعنی تمام ساحه‌های هنرمندی ساحه‌های کسبی بودند، یعنی هم کلولگری، هم زرگری، هم سنگتراشی، یعنی همه در سطح کسبی بودند و از جانب کلولگران، از جانب زرگران کسبی آنها بنیاد شدند. کارهای بوستانشناسی جهتی کشف دیگر یادگاری‌ها در شهرک حلقجر از جانب بوستانشناسان مؤسسه دولتی آثارخانه ملی ادامه داشته. هیئت بوستانشناسان تلاش دارند که برای کشف و معرفی این یادگاری تاریخی خلق تاجیک باز هم و دستاوردهای از این هم زیاد نائل گردند و در سطح جهانی معرفی کردن یادگاری تاریخی حلقجر سهم خویش را گذارند.